ibyo ni ibintu byaturutse ku maradiyo amwe ugasanga arimo arakoresha amagambo y'uburozi bozi ba Rayon Sport kuko barambeshya bamara kumbeshya bakanteza abantu baranyobya amakuru nzajya nyakura mu ba agents b'abakinnyi mu bakinnyi bwabo mu president amakipe Uwo melody uramuvuga he? Isi melody yaraje yiviriye kurangura hariya ngira ngo ni Perezida Kagame uje gukemura ibibazo by'abazunguzayi muri Ghana. Nimwe muzi ko mugenzi igihugu cyanyu uko mugenzi abanyarwanda baje mu gihugu cyanyu ariko national unity in Rwanda, the right of all Banyarwanda to live in Rwanda. Urebye nicyo kintu gikumira gituma badashobora kurwana, icyo gikumira gituma igihugu kidashobora kwinjira mu ntambara y'ikindi gihugu kiri kurwana mu buryo buri direct. Ibyo ngibyo abantu babyemere ko ari 001 byemere endpoint finish. Imipaka irafungwa. Mpaka urebye nubwo abanyarwanda badusaba ngo dufungure imipaka nibo bayifunze. Rero Trump uguhindura imvugo harimo icyo gitutu cy'abaparteneri ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu burasirazuba bwo hagati, harimo n'ikintu cyo kurangaza Iran yari yamaze gutegura icyo nakita retaliation hakiri kare. Hari mugenzi wacu waruri gusobanura ibintu bya Iran avuga uburyo cy'Ubushinwa bushobora kuba bwagize influence kuba ibitero bitaba muri Iran, ariko ntekereza ko mbere y'uko umuntu atekereza ko Ubushinwa bushobora guhagarika Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukora ikintu, wabanza ukibaza uti yari yabivuze neza avuga ko Amerika ifite ibirindiro hirya no hino ku isi bikomeye hafi mu bihugu byose bikomeye, ariko ikirenze kuri ibyo ntabwo ari n'icyo ngicyo. Mbere y'uko usesengura uvuga ko China ishobora nko kubuza Amerika gukora ikintu, hari ikintu kimwe kigomba guhita kiza mu maso yawe cyangwa mu bwonko bwawe. Iyo urebye ukareba Amerika ni nkaho ifite ubutaka mu Bushinwa, kuko Taiwan iba ni nk'intara y'Ubushinwa, kandi Amerika ikoreramo umunsi ku munsi, yohereza intwaro, ibafasha mu bintu by'ikoranabuhanga, ibafasha mu bintu byo kudevelopa intwaro. Nuvuga ngo ni nkaho Amerika ifite ibirindiro muri China, kugira ngo umve ko icyo kintu kigoye. Nukuva mbere yuko China yabangamira Amerika mu bundi buryo bwari bwo bwose, no kuba yatekereza guhagarika n'ibitero Amerika yakora ahandi hantu cyangwa kuba yafasha igihugu, China ubwayo yonyine i-dreaming cyangwa se irota kuba yakifasha kuba yakura Amerika ahubwo muri China. Ukuye ko Amerika igose mu bihugu byinshi cyane bizengurutse Ubushinwa, ariko si n'icyo gusa, ni nacyo kintu kiri gutangaza abantu wenda badasobanukirwa neza. Amerika iherutse kujya muri Venezuela ifata Maduro, imaze gufata Maduro imuzana muri Amerika. Maduro na Venezuela bakoranaga cyane, biri hafi n'Ubushinwa n'Uburusiya, ariko Amerika ifite iyo power niko nabyita ibihugu bitarageraho. Kuko iyo urebye uburyo ki ibintu by'intambara biri kugenda bigaragaza ko Amerika ikomeye cyane kurusha nuko abantu babitekereza. Ukwiye kuba barafashe indege bagakurira ikirere, bagabanza kwestara abasirikare hafi na Venezuela, bakajya hafi mu mazi, bakabloka amato y'Abarusiya. Sibyo, Abarusiya bafite buri kintu cyose gikomeye, ariko nabo bakagira ikibazo cyuko ububanye n'amahanga bwabo n'ibihugu bakorana, abariya babo basa naho batari strong. Mu gihe Amerika yo isa naho ifite ikintu wakita ko ari ikigurupe cy'ibihugu byinshi bakorana mu buryo buri hafi, mu buryo bugaragara no butagaragara. Urasanga nibigiye gutera nk'ibitero nko muri Iran n'urugero, iragenda ice nko muri Yemen. Ariko byumva nuvuga ngo ifite ahantu hose urebye ibirindiro bikomeye. Nuvuga rero ntabwo Ubushinwa uburyo kibutinyamo Amerika
yego buri gutera imbere ariko byaragaragaye. None se Amerika niba ishobora kugenda igafata perezida wakoranaga n'ibyo bihugu byarashoyemo amamiliyari, ntiwumve n'ijambo na rimwe ibyo bihugu bivuga, sibyo? Ariko reka dufatire gato ku ntambara iri kuba muri Ukraine, sibyo? Nubwo Putin ayirwana itarangira, ikaba imaze imyaka myinshi ari intambara imaze gukenesha Uburusiya, ariko bimaze kugaragara yuko Amerika ivuga kuri iriya ntambara ikayishyiramo n'intwaro ikanayidefanda, ikaba yatanga n'ibikoresho, ikavuga ati abanya-Ukraine mwihagarareho, ikanavuga ko ikeneye ko iyo ntambara irangira. Putin akayitindamo, ashobora kuyihomberamo cyangwa akayungukiramo. Mu bigaragara biba bigaragara ko iriya ntambara Putin atayungukiyemo cyane kuko intambara imaze igihe kinini, sibyo? Icya kabiri, Ukraine nubwo economically yahungabanye, ariko mu bijyanye na military yongeye gukomera, kuko mbere y'uko iriya ntambara iba Ukraine ntiyagiraga intwaro zirasakura, ntiyagiraga air defense, ntiyagiraga intwaro zishobora kurasa muri range irenze ibirometero 500 cyangwa se 1000, kubera ko icyo gihe byari mu masezerano bari bafitanye n'Uburusiya. Ariko Ukraine ishobora kurasa Moscow, ishobora kurasa ahantu hose mu Burusiya. Ukraine ishobora kuharasa, ifite intwaro zayo develop. Bivuze yuko nubwo Putin iriya ntambara ayitinzemo, wenda Ukraine ikazagira ibyo izatakaza, ariko iriya ntambara izasiga Ukraine izasigara ikomeye kuruta Ukraine yari ihari. Ntabwo ari Ukraine Uburusiya buzatera bwinjiye nk'ubugiye mu rugo nk'uko cyagiye byagenze. Nuvuga ngo ni zimwe muri strategy nazo zikoreshwa n'ibihugu bikomeye, sibyo? Kuvuga ngo uyu muntu tumuteze uyu mutego yagwa muri uyu mutego, tumuteze ko yatwara Crimea, bigaragara ko yanatwaye guturuka kera, ariko byatworohera ko igice dusigaranye tukimuteza agasinya mu masezerano ko kigira ubwirinzi, kigira security guarantee biriya bashaka gukora abanyamerika, bashaka guprotege igice kizasigara cya Ukraine na NATO igaprotejaho, ku buryo icyo gice kiramutse gitewe bose batabara. Nuvuga ngo bizaba bitanze amahoro asesuye hagati y'Uburusiya na Ukraine. Ni kimwe rero n'ibintu bya China iri kurwana no kuba nayo yaba igihugu gikomeye, binagaragara ko igenda igera ku iterambere, development y'ibintu bitandukanye, ariko still ntabwo iragira babariya bayifashe gukora intambara n'igihugu gikomeye nka Amerika, kuko itandukaniro riri muri bino bihugu ntabwo ari rinini. China na Amerika cyangwa n'Uburusiya kuba batajya muri duel ngo barasane, ni respect imwe gusa, ni ibitwaro kirimbuzi. Kuko umwe aramutse abonye agiye gutsindwa kandi ari intambara ibahuza babiri bose bafite ibitwaro kirimbuzi, umwe yarimbura undi. Ariko kuba Amerika agomba gutera muri Iran nk'uko byavugwaga, iyo ikavuga ko habaye ibiganiro biri diplomatique, ibyo bitero bigahagarara, sintekereza ko ari influence y'Umushinwa, sintekereza ko ari pressure y'Umushinwa, ntekereza ko Amerika bafitinze needs zabo na requirements Amerika yasabaga. Kuko ntabwo Amerika yatinya kuvuga ngo China iraza intercepting indege zayo. Biramutse byagenze gutyo Amerika iyo risk yayifata, kubera ko Abashinwa batinya Abanyamerika, kandi ni ibintu byumvikana. Indege se y'Abashinwa yakrosinga muri kiriya kirere gute kandi huzuye military base z'Abanyamerika? Ni ukuvuga ngo izo radari zabo se zajya gutanga ayo makuru muri iyo area. Ikindi umujama nandi gukurikira yavuga ngo zira za B2 bomb ziri mu bwoko bwinshi, ari zitadetectingwa n'amaradari. No kuvuga ngo ibintu byo Amerika iri gukora ni ibintu byongera kwereka isi ko Amerika ari igihugu gikomeye cyane. Imagine kuba wabyuka mu gitondo ukavuga uti mfatiye ibihano iki gihugu, mfatiye ibihano iki gihugu, kandi muri ibyo bihugu byose bikomeye hakabura igihugu na kimwe cyisheta ngo gikore retaliation, kubera yuko nta gihugu nimwe cyatinyuka gukora ibintu by'Amerika ikora.
urumva haracyari igihe kinini cyane kitanagaragara, kuko nk'igihugu nk'Uburusiya nicyo gihugu abantu bari bafitiye icyizere kinini ko cyatera intambwe, ariko kimaze igihe mu ntambara. Ni ukuvuga ngo uko umara igihe mu ntambara niko gutera imbere mu ikoranabuhanga kugabanyuka, niko production yawe mu bijyanye n'intwari igabanyuka, niko uruzinga amasoko mpuzamahanga. Ni ukuvuga ngo na ba bantu bari bakuriho bakuvaho kugusigara udafite ubushobozi. Kuko natanga n'urugero, Abarusiya bari bafitanye amasezerano n'Abahinde yo kubaha intwaro no kubafasha maintenance ya za nuclear zabo na za submarine mu Burusiya, ariko submarine zimwe bivuga yuko zamaze gusubizwa mu Burusiya kubera kugira ubwoba bwa maintenance, gusaza kw'ibikoresho. Ariko mu masezerano bagiranye na Russia ikaba itari capable yo gukora iyo maintenance. Hari amasoko bari bafitanye imbere kuri ntambara ya Ukraine yo kuzaba supplying indege z'intambara. Bagiye ubushize ubwo minisitiri w'Ubuhinde yajyaga mu Burusiya, na cyo kintu bakiganiyeho, bavuga yuko bagenda bayapushinga, bayigize inyuma kuko ntibashobora gukora iyo production n'iryo soko babonye. Aricyo cyatumye mundi mubona ajya muri Amerika kuganira na Trump kugira ngo barebe niba bashiftinga isoko. Ni ukuvuga ngo icyo kintu cyo kujya mu ntambara uri igihugu kidafite amaboko, ahubwo nayo wari ufite birangira agiye. Urebye n'iryo tandukaniro rinini abantu badasobanukirwa. Bino bintu tuzongera tubiganire, tuvuge n'andi makuru atandukanye, tuvuge n'ahantu impamvu Amerika yagiye ifatira ibihano ibihugu byinshi, sibyo? N'ikintu Trump ubona visa icyo ashaka kugeraho, si uko adashaka bimukira, kuko aherutse kuvuga ati niyo mwatwohereza bimukira mutwohereza abantu bazima. Urebye nicyo kintu aherutse kuvuga cyane. Murakoze, mugire ibihe byiza. Nta burenganzira tubifitiye, niyo babifite usibye kubabwira gusa. Nagiye inshuro nyinshi, navuganye nabo kenshi, mbibabwiye kenshi. Ngeraho ndabibarekeye icyo nanjye mfitiye uburenganzira. Ndabwira Abanyarwanda nko kujya baza muri Uganda, kuko ikibabaho ntabwo mfite nabigenza.